Jadi pang doa gasan pengantin baru mudahan malam ini pian sukses di Kalambo. Bilanya pang sukses pian kada KO. Mama lawan abah lakas mani mang cucu. Sabah badan as-subuh badan. Yallah yallah. Min ta'atihi. Ayo. Allah. Yallah yallah. Wal lailu dajami wa faratihi. Faqr rusula fadla wa ala wahda subula bi dilalatihi. As-subhu bada min talatihi wal lailu dajami wa faratihi. Faqr rusula fadla wa ala wahda subula bi dilalatihi. Lalu yang pertama ulun menyapa akan lawan kakak malah pintul ditukarakan. Kakak malah pinanya sidin bakawan. Amun ada pintul labihan kena diantarakan. Sabah badan qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Faqasuna fatra wa ala wa hada subula fi hilalatihi. Lawan acil nang babaju habuk jadi lawan pian cilai batatakunan. Mana tadi itu malah bangaran jadi lawan pian tolong ditunjuk akan. Sabah badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula fi dilalatihi. Jadi pang-pang kami cilai mana rusakan. Lawan pang acil mengemira kada beempihan. Iakah acilnya nang lawan kita tahu tang. Nang 5.000 tadi kada jadi memberi sawiran. Sabah badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula. Jadi lawan acil mengamira ampah kasini. Nang sawiran tadi kada jadi memberi. Wajar haja cilai kada jadi menjulungi. Sandal haja di capal ni pun hari ini. As-subuh badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Jadi lawan amang ulun mamadahi. Kenapa acil tadi sidin kada menjulungi. Jadi pang mangai ulun nang panek mamadahi. Itu duit acil ujar di tangan laki. Sabah badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Jadi pang kami satu mata membawa akan. Kami nang bepantun nang ini panutupan. Kaina imbah ini kami mainfoakan. Lawan nang pangantin kami hendak beputuan. As-subuh badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula bi dilalatihi. Jadi lawan pangantin kami mendoakan. Mudahan samawa dua laki binian. Mudahan nang laki malam ini dikuatakan. Sehingga nang bini lakas behiana. As-subuh badami qalatihi wal lailu tajami wa faratihi. Fatarasuna fadla wa ala wa hada subula fi dilalatihi. Jadi wana pangantin kami
memadahkan bila malam ini pian berduaan. Nang satu pertama jangan nang kasungsungan, kalau mama abah kaina belum guringan. Pasan ulun gesan buhan pian, jadi lamun kawa pangantinai dengerakan. Nang itu pang nasihat khusus gesan pian, supaya malam ini pian nak ada sukan. Jadi tadi amang sudah meliatakan, melihat kahpian apa ngantin lalakian. Inyatuhin tadi remi benar baju kita, nyaman malam ini merasa pacang nyaman. Jadi pangantinnya beputu betatapan, nang laki maliat nang bini kurihingan, sama beda dua mangai membayangkan, pada malam ini beda dua biar nyaman. Jadi wan pangantin sedikit memadahi, bila malam Jumat membunuh Yahudi. Lihat dulu itu kondisi bini, bila bini kurus banyak malah pikir. Jadi pang terfokus lawan pangantin baru, liatin nang laki aduhai tersipu malu, namunnya nang bini nang bepuncul lagu, pacangan malam ini nyaman di kalambu. Bila orang kawin dasar nyaman sekali, amankin pengantinai hendak menambahi lagi. Jadi lawan pian ulun doakan hari ini, malam ini sukses pian kau terjadi. Pangantin hanya mendoakan, mudahan nang laki selalu dikuatakan. Cukup lantuhut kada sampai bakaringan, nyaman tu nang bini cepat ketianan. Jadi pang doa gesan pangantin baru, mudahan malam ini pian sukses di kalambu. Bilanya pang sukses pian kada KO, mama lawan abah lakas mati mang cucu. Jadi lawan nang laki ulun melihat padamu,
Itu siapakan malam ini jamu. Dilihat nang laki hari ini pinasando. Tapi malam ini begagah di Kalambo. Tadi amang nang mamadahi fokus pangantin haja kita hari ini. Acil ada sawiran tuyat maarai ulun yakin benar sidin ini mampe HP. Jadi lawan kakak nang pian di sana. Bila hendak memberi antarakan kasia. Lamunnya bejalan kami supan tentunya. Lawan duitnya 5.000 aja. Baju nang hirang ada 50 pian maarayakan. Belia pian bedusta lawan pemadihinan. Jadi ulun doakan laki bebini pula. Jadi 50 cilai dietarakan. Bila ada memberi beretan buruk si kuat. Lawan nang di muka sekadar memandir pian. Nang 5.000 tadi di cepat dusta. Tadi ada pintul acil maarayakan. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Ayo ha pintul kaai ulun memakan. Asal baju hirang nang manyu apiakan. Asal badang taraatihi walailu tajami'u wa qalatihi. Fakar rasul fakara wa ala wa subula fi dilalatihi. Jadi bang acilnya hakunai manyuapi. Nang ujar bang pintul tadi mana tinggi. Lamunnya bang pintul ada tergiur pasti. Karena bang ulun ada hajat 2 biji. Badamil taraatihi walailu tajami'u wa qalatihi. Fakar rasul fakara wa ala wa hada subula fi dilalatihi. Jadi to acilnya mengawewan amang tentunya. Ulun to hakunai bejalan kamuka. Imbe to sawiran diberi ibe dua. Bila hendak bulik ma inta nomor WA. Subuh badamin talaatihi walailu tajami'u wa falatihi. Fakar rasul fakara wa ala wa hada subula fi dilalatihi. Jadi lawan kakak memadahi haja. Ujar tokaina meminta nomor WA. Sebab amang ini hendak bebini 2. Bila cocok pandirnya paling seminggu bepara. Bil qaraatihi walailu tajami'u wa fatihi. Fakar rasul fakara wa ala wa hada subula fi dilalatihi. lawan gitu ading 10
40.000 di tangannya, hati adingnya dasar liwar bungasnya. Hari ini amang tinggi hayalannya, pian jadi ratu, amang jadi rajanya. Jadi lawan amang ulun memadahakan marayo badinian liit kondisi pian inya awak putih pian bawa hirang lawan nang direyuk